I pozdrav ljudi, moje ime je Nikola, a vi gledate Ninja Budale. Sad se idemo upoznati s našim budalama koji se bore za titulu konja. Bolek, visok je 178 cm, težak 32 kg, životna želja mu je postati porno glumac. U gradu ga ljudi poznaju kao mušku kurvu. Ne dam se lako, ima me, muška sam kurva, siluj me. Lolek, visok je 182 cm, težak 79 kg. Životna želja mu je postati Spider-Man. U gradu ga poznaju kao glavnog seronju po kafićima. And his name is John Cena! Fight! Round 2. Fight! This my shit. All the girls stomp your feet like this. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that, 'cause it ain't no holler back, girl. Gospodine, što imate reći gledateljima nakon što ste osvojili titulu konja? Pa smrzao sam se kao pička. Sve u svemu sretan se što sam pobjednik, volio bi ponoviti meč sa mnogo jačim protivnikom. Nadam se da će to biti uskoro.